Dobrodošli na kanal Srpski inat. Poslanik i predsjednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović izjavio je danas da se predsjednik Aleksandar Vučić na šibicarski način odrekao Kosova i Metohije. Povodom izjave izaslanika Europske unije Miroslava Lajčaka da je Srbija povukla crvene linije za Kosovo, Parandilović je rekao da je sve u Vučićevoj politici blef i forma. Kad je trebalo zbog domaće javnosti pisati o crvenim linijama, Ana Brnabić je mahala tim pismom. Kad je pod različitim pritiscima traženo povlačenje, ona je tada povukla pismo. Takvom šibicarskom politikom Vučić je sebe diskreditovao u svetu. Nikoga ne shvata ozbiljno, ne može ništa da ispregovara i svaki međunarodni dogovori su fijasko Srbije. Parandilović je također naglasio da Vučiću nije stalo ni do Kosova, ni do Srbije. Zato se kao u realitiju šeta po Loznici, dok Kurti ukida poslednje tragove srpskog postojanja na Kosovu i Metohiji. Zarad opstanka na vlasti, Vučić je spreman sve da rasproda, sve državne interese da baci pod noge, da zemlju prepusti kriminalcima koji u Srbiji kupuju sve što požele. Spreman je da se odrekne Kosova i Metohije, da razvali medije, zdravstvo, školstvo, sudstvo i sve čega se dotakne. Parandilović kaže da stranci znaju da Vučić blefira i šibicari i da je spreman da se kocka sa svim državnim interesima. To se u međunarodnim odnosima ne prašta. Ono što je tragično jeste to što je svaki njegov poraz nepovratna šteta za državu Srbiju. Zato je obaranje Vučića preduslov za ozdravljenje srpske države.